Yes, ndagushuhuje kandi nkwifurije ikaze wowe mukunzi wacu ubasha kugenda udukurikira mu gitondo uri mu bice bigiye bitandukanye. Reka nkwifurize kugenda ugira igitondo cyiza, reka ngusuhuze wowe waba uri mu gitondo, dore ko hari n'abari mu rukerera cyangwa se abari mu ijoro, biterwa n'aho udukurikira uherereye. Nongeye kugenda ngaruka hano kuri mikoro zacu, aho ngiye kugenda nkugezaho byinshi biramutse bigenda bivuga muri iki gitondo, dore ko ari byinshi. Ntabwo bikiri inkuru rero nyaboneka, ariko reka mbere yuko ngira byinshi ngenda ngarukaho, reba ahantu handitse ijambo subscribe, ugende urikandaho, ubundi tubane gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu agezweho, dore ko tuba tugufitiye byinshi cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo bikiri inkuru nta nubwo bikiri ni mu nyandiko gusa, RDF ndetse yaba yiyemeje kuba yajya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngo bikaba ari ibintu byaje kugenda bisinywaho cyangwa se byemeranywaho n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uraza kugenda umenya ikijyanye RDF, dore ko ubu abasore ngo biteguye kwambarira urugamba ndetse bakagenda bagira byinshi bagenda bafasha ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kuva ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iyi gahunda ihita nerekeza mu mutwe wa M23. Ni umutwe wa M23 ukomeje kugenda wikusanya ndetse unarushaho kugenda uwegeranya ibikoresho, dore ko ubu intambara noneho ngo igiye kuba yakongera kubura, biretse ibyagiye biba birwa ngo babeshya ngo hari agahenge, dore ko uyu mutwe wa M23 mu minsi igera mu 8 nk'uko bigenda bitangazwa, ikaba yarinjije ibitwaro karahabutaka hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba ari byo bituma abaturage muri rusange bagenda bagira ubwoba ndetse n'ihungabana yuko iyi mirwano itazigera ijya hasi mu gihe nta cyaba gikozwe ahangaha. Uraza kugenda umenya ibi bitwaro ndetse yemwe byinjiriye hehe, yemwe ngo hakaba hari n'andi makuru avuga ko nayo ngo yaba yamaze kugenda igerageza kuba yagura ibindi bifaro birasa indege. Ni mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo kiri kugenda cyakira indege zavuye mu gihugu cya South Africa zo kurwanya uyu mutwe wa M23 hano ku mirongo y'urugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nderekeza mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda Bobi Wine yaba yaraye arashwe. Uraza kugenda umenya impamvu uyu Bobi Wine yaje kugenda araswa, nk'uko amakuru yakomeje kugenda ajya hanze muri iki gitondo agenda abitangaza. Ni amakuru menshi cyane rero turi buze kugenda tugarukaho, ariko nyaboneka reka mbere yuko ngira byinshi ngenda ntangaza, reka ngusabe nimba waracikanywe gukanda subscribe, kanda subscribe, ubundi tubane gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu agezweho umunsi kundi isaha ku yindi. Ntabwo bikiri inkuru, RDF ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC barateganya gukora operasiyo y'iminsi 5 yo gutsisimura umutwe wa FDLR. Igisirikare cy'u Rwanda RDF na FDLR na FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barateganya guhura mu bikorwa bya gisirikare byo gusenya umutwe witwaje intwaro wa FDLR burundu ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iby'iyo operasiyo byaganiriweho ku itariki 29 no ku itariki ya 30 Kanama, ubwo abakuru b'ubutasi bw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriraga mu gihugu cya Angola. Aba bahuriraga mu nama yabereye muri aka karere mu karere ka Rubavu. Afurika Intelligence dukesha iyi nkuru yanditse ko intumwa z'u Rwanda muri iyi nama zari ziyobowe n'umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NCIC, Brigadier General Jean Paul Nyirubutuma. DRC ku rundi ruhande yari ihagarariwe na General Major Christian Nduwaye ukuriye ubutasi bwa gisirikare bwayo. Ni mu gihe Angola isanzwe iri umuhuza
bibazo by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ihagarariwe na Mathias Benhutu Mutombo ukuriye urwego rwayo rushinzwe ubutasi bwo hanze y'igihugu. Ingingo yerekeye FDLR niyo yibanzweho muri iyi nama, bivuga ko yabaye mu ibanga rikomeye cyane, ndetse amakuru avuga ko abayitabiriye hari ubwo baganiraga batagerageza n'ijisho. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko FDLR nka nyirabayazana y'umutekano muke umaze imyaka ibarirwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari imyaka 30 iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse runagenda rugaragaza ko n'intandaro y'umwuka mubi umaze imyaka irenga 2 hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo zitandukanye z'impuguke za Loni hano muri DRC zagiye zigaragaza ko ingabo za Kongo Kinshasa zifatanya na FDLR mu kurwanya umutwe wa M23. Kinshasa ikavuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda, nubwo rwo rukunze kugenda rubihakana ibi birego byose. Amakuru kandi avuga ko mu nama y'i Rubavu abakuriye ubutasi bw'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola bashyize umukono muri raporo yerekeye amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko gahunda ihuriweho yo gusenya no guca burundu intege za FDLR. Iyi ikaba ari gahunda igizwe n'ibyiciro 10, ikaba igomba kumara iminsi 120. Muri iki gihe abakuriye inzego za gisirikare ndetse n'iz'ubutasi bazajya bahurira mu nama zitandukanye mu rwego rwo guhanahana amakuru, imikorere ya FDLR ndetse no gusesengura uko ikibazo cyayo giteye. Komisiyo ishinzwe ubugenzuzi muri gahunda z'ubuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Angola iyobowe na Lieutenant General Jean-Jacques Nosel iri mu bazitabira izi nama. Ku bijyanye no gusenya FDLR, biteganyijwe ko uyu mutwe uzagabwaho na FARDC ifatanyije n'ingabo z'u Rwanda. Ibitero bizamara iminsi 5 nyuma yo gusenya uyu mutwe, kandi ngo u Rwanda ngo nirwo rugomba gukuraho ingabo z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe. Kuri gahunda kandi biteganyijwe ko nyuma yo gusenya FDLR hagomba gushyirwaho gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bayo bamaze gutaha, nyuma u Rwanda na Kongo bigashyiraho urwego bihuriyeho rwo gukurikirana umutekano w'ibihugu byombi udahungabanywa. Kugeza ubu itariki iriya gahunda izabunogerezwaho burundu ntabwo iramenyekana, gusa bitegeranyijwe cyangwa se bitegerejwe ko izaba muri uku kwezi, nk'uko abaminisitiri bombi bagiye babitangaza ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inkuru bamwe muri rusange bari kugenda bagarukaho, ndetse bakanemeza ko yaba ari ikibazo cy'umuti urambye ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda bikunze kugenda biterana amagambo umunsi ku wundi, dore ko usanga ahangaha muri iki gihugu hakunze kugenda habera ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubushotoranyi, yaba ibikorwa byo kugenda bataka igihugu cy'u Rwanda, dore ko nabo bagenda batangaza ko igihugu cy'u Rwanda nacyo kiba kiri inyuma mu bikorwa bigiye bitandukanye by'umutwe wa M23. Umunyapolitike Robert Setamu Kayigulanyi Bob Wine atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda kuri uyu wa kabiri yarashwe na polisi ya Uganda. Ubutumwa bwanyujijwe ku rubuga rwa X rw'uyu munyapolitike ukuriye ishyaka rya NUP buvuga ko yaratswe akaguru ahitwa Burindo.
buragira buti perezida wacu Bobi Wine yarasiwe akaguru na polisi muri Burindo, yahise ajyanwa igitaraganya kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abaganga. Turakomeza kumenyesha igihugu amakuru y'uko ibintu byifashe ahangaha. Amashusho ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana uyu munyapolitike afite igikomere kidakanganye cyane ku kuguru. Nubwo ibi ngibi biri kugenda bitangazwa muri rusange, uyu Bobi Wine ni umwe mu bagabo bakomeje kugenda baba akasamutwe hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko amakimbirane yiwe ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Uganda bakomeje kugenda barushaho kugenda bivuga umunsi ku wundi, mu gihe ku rundi ruhande usanga uyu mugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ari umwe ukomeje kugenda uteza imvururu ahangaha muri iki gihugu cya Uganda. Ibi ngibi bikaba ari nabyo abenshi bakunze kugenda bashingiraho bavuga ko uyu mugabo utajya uripfana ndetse udatinya no kugenda ashora abaturage mu myigaragambyo, byaba biri mu bigenda bituma ubuzima bwe bugenda bujya mu kaga. Mwibutse ko uyu Bobi Wine ntabwo ari ubwa mbere yaba ahuye n'ibibazo bijyanye n'ubuzima bwe, cyane cyane biturutse ku mutekano mukeya, dore ko uyu mugabo mu minsi yagiye ishira yagendaga anakubitwa bivuga ko yagiye kwivuza hanze y'igihugu, dore ko yari arembye cyane ubwo yazaga gufatwa n'inzego z'umutekano bitewe n'imvururu yari yaragiye ateza hano mu gihugu cya Uganda, nk'uko amakuru akomeza kugenda abitugezaho. Ni amakuru akomeye cyane rero hano by'umutekano na politike dukomeje kugenda tukugezaho, ariko nyaboneka reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ubashije kugenda ugera ahangaha, reba hano handitse ijambo subscribe ugende urikandaho, ubundi tujye tubana 5 kuri 5 hano mu makuru yacu agezweho, dore ko icyo twiyemeje nta kindi uretse kugenda tukugezaho amakuru agezweho kandi ya nyayo.